Shubor nakaslem jong unongsan hima. UMLA ka Soyong constituency uba Samlin Malngyang ulayo ban bu maunong rim bantay ka office jong block development officer Soyong constituency East Khasi Hills haga jinglot ka ba arkelor hnyo lak tingka nagatanat community and rural development jong ka sarkar jilna kabalalong mentak kasngi ka Southrik ubnay kelal lingkod arajar arpulai hagani kasngi lay don lang UMDC ka Soyong Nongspung constituency uba Sherbor Maulong video ka Soyong block uba bisungo kirang ba snong bat ki long keme ki long pa haba ajing kren hagani ka jingyalang uba Samlin ula penken mau ba menshwa yagani ka jaka set yaki koidi henrai suki pasuki kadang ya kipor kim shashu ban wanra yaki koidi labu no kum ka jaka sumar breu kabadai ka public health center bat mentapat ka sarkar kantai de ka ying mala ka bakham itnat ya ka office u video hasok yong block ha clear dapat ni kan ni cuma kesan kelai sekarang kelai ni mesti toh ni pergi ni cakap kesan tu aje mutlang kalau gumno nak kira orang baik berpecah lagi kelai piang ni ni stimul lang dapat sebelum kita ban kai tu blok Ikon kiki office hamne soyo. Ngira kasi orang te arbala. Ngira se na blok ne arbala. Ngira se kiki kota jaga building. Ngira se kiki kilan hamne. Ngira se school kilan hamne. Kadno kalau citna ya dekat dong pada time pada konstitusi jami. Terong ini ke kasihan beliau lain kur. Tena lem jangka diagi kerja dia, jangka diagi kalau air tembak, bakino kita malah bantam dia ni, kadno kita kita ka wahana berkitrai, bakatno kita ke mesin, bakatno kita ke pisah, bakila kadam tu yang dua babiang kinsa air dan bertaktor. Tena kalau sajong demi bantam, dari tangi ba, bolskam thaba, ini ikut tu ini bahaya timur. Berakhlak do berkuah luar play, te ila tap ila yo qualify rekam, bat ila yo berplay. Ini di tradisional dan kesan, bat ila yo berplay, ya kan di office, coba di blog. Te mentai ila yo ya kan primarily work order, te sayo so final work order. Hadi nantu masnyo ya kan plan, coba di building, kita coba di blog, kita ada ya kan lain. Nên sa yo ba china no tang khangkat ta yo ka to ka ne nge sa yo ba yang ni pa ya ha ka ne ka jaka ba la chi serum ni no kta ya ka ba bim ba ka ne ko ba dan kam ni pen kam ki we ba ki office ta board la sha ni man sa ka ICS ba ki we nge sa yo ba blog han ni Jika ka blog ba ka ICS agriculture ka fishery ka soil ka forest ka de ban promote ka office han ni ba ko ka da ka job ba ta Kalau kita tikas building macam ni, sampai tang kini kita TE, part kini video bagi staff job kasih nanti blog. Jadi ni saya kibat kibat lain department punya hak mereka apa macam ni coba di sini nanti blog. Ini sabu boleh di building ni bah, tak lupa tak. Jadi ni kalau kecikku ya ke office coba di sini nanti blog. Kalau lu kecik tenang, muka tak ni mereka pulau di eru. Ngira pak proposal lawan ya video jami bat krek estimate kumno berle ya kan niru ngan sapenyo ka fon nang ba ni ka flau ni ka blog jami ginyo ban ai laptoping da ro no jadi tenang bat kan balance ka office ka flau ka campus ka parking kan lo ka basta